समाजसेवी लिसे उद्योगपति मोतीलाल शिल्पकार यलया मनिदो चाकु पाटे तेत दानिया नदीको बुद्ध मूर्ति उलेज्या चुगुदो परियति वक्तृत्व कला सञ्चालक समिति गोसाले शनिबार जुगु ज्याचोले बुद्ध मूर्ति उलेज्या यल महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन या नदीको ख ज्याचुले यल महानगरपालिका प्रमुख महर्जन लिसे उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्य यल महानगरपालिका 11 वडाय अध्यक्ष अरोज कुमार खड्की परियति वक्तृत्व कला सञ्चालक समिति अध्यक्ष नजुयादी दाता मोतीलाल शिल्पकार परियति वक्तृत्व कला सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर साक्य मणिदो टोल विकास समिति अध्यक्ष राजेश टन्डुकार लगायत नवानदीको ख मोतीलाल दाई जी मुशिशे निशे नाबानिशे तस्के मन को सामा व्यक्तित्व वेकन याना बिजाउ गुल्दा ज्याता ख थोचा छी यलमी पिंसा अके मान उजगना मको चितना सोनिगले चौपिंसा गुल्ने लोमे कि वेका हरेक क्षेत्र बिजासाना नाठा मसाना वेकन त थया किसिम सामाजिक ज्या एकदमै याना बिजना छ अके लागि वेकैता यल महानगरपालिका पाखे यक्को सिरा ज्याजन अति महत्त्वपूर्ण हो कारण न्यून कार्यक्रम छौ चाहिँ जो आयोजक ख आयोजक परिधि शिक्षा न तस्कै चाहिँ चोछा भएको अनि ठो कार्यक्रम पाखे आयोजना जो ठो चाहिँ ठो बुद्ध प्रतिमा उलेजा वो कार्यक्रम न तस्कै महत्त्वपूर्ण ठे जिताका चुना छाडा छ बुद्ध प्रतिमा अठेन महत्त्वपूर्ण छिउ टट पत्तिको पलापट्टिको बुद्ध छिसौ खना जुनगुटु अझन ठासे मौठा चाहिँ मोतीलाल तबान वो जुन उलेजा या थापने या जा याना बिजाना सुंगुटु तस्मै चोछा बहज तौ ढाटे 11 नम्बर वडा अनि बामा समाजसेवी श्री मोतीलाल शिल्पकार ज्यून ठोठासे ऐतिहासिक थासे छौ बुद्ध या मूर्ति तया तयंगु पुण्य वो ठो 11 वडा पिन्ता शान्ति सन्देश बिहा बिजाउली तो वडा सम्पूर्ण बासिन्दा पाके जिको वडा समिति या परिवार पाके वेकैटा कृतज्ञता ज्ञापन याना छन यो जे छन जे बुद्ध मूर्ति के आठौजे मने 100 बाजे ख जे सन्ति उद्घाटन याना चाहिँ देगा एकजु ठु बुद्ध मूर्ति उद्घाटन या ढुङ्गा शिक्षी हुन जे मोनोटुमा जना छन के बने जी देश राष्ट्र के बने छन्तोले जिउ जिल्ला सन्तमय जीमा देव जी आज के याना शिक्षा न निरोग जीमा शिक्षा न निरोग जीमा जे जीमा कल्याण जीवर का देव आशी याना परिति पट्टितो सञ्चालक समिति रियो छौ ताइसा विसन था राजा दाता जी परिवार पाके हजाला धामो ख आठुगे खचाइन था छोटी थो त धागा थपायकिन परिति पट्टितो सञ्चालक समिति पाके झिडो बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान गुण व हित नेतृत्व विकास याव लागि प्रतियोगिता चाहिँ जुन आ उयो 38औं पटक थोथोन येले जगमको येनो कपेनो उपत्यका व्यापी चाहिँ थो चाहिँ परिधि पट्टितो शिक्षा प्रतियोगिता सञ्चालन आयो जुन ऐतिहासिक धार्मिक थासे बुद्ध भगवान या मूर्ति पलिस्था याना बिजागुली बौद्ध समाजसेवी भाजु मोतीलाल शिल्पकार जो याटा मनिदो टोल विकास बासी व जुगो व्यक्तिगत पाखे दुनगलो निसे सुबह देशना चना आगामी दिनसा छिसौ थठे यागु ग्वाली याना टोलबासी पिन्द हर्ष बियादी धगा मन तुना चना ज्याचोले मणिदोर टोल विकास समिति बुद्ध मूर्ति दाता मोतीलाल शिल्पकार लिसे वेकया जहान कृष्ण लक्ष्मी शिल्पकार या त सम्मान यागु ख
Right.